Maka dia Allah Ta'ala, ada orang itu kalau dia berdoa, dia hanya minta kebajikan dunia to. Aga bahayana na kulino bangilaw. Maka dia Allah Ta'ala, ibu-ibu koruku ki agerita. Iya ga yolo tembo irita yare ga na yero sujadata irita. Berarti tania tapata mangolo ko Masjidil Haram. Pasandainya rotape mesti mangolo ko Masjidil Haram, ko ruku ki orina to irita. Fengkato yolota. Ya kan? Makuto paru ko suju ki tania lin roy rapa sadange. Sabak mage iya melo ipangole. Makana tania yero atie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili bi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihin nujaba. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Alena Gurutta Kiai Muhammad Yusuf. Terus terang saya termasuk penggemarnya beliau. Tapi itu lewat YouTube. Karena baru malam ini bisa ketemu secara fisik. Oleh karena itu saya berterima kasih juga. Nasabak seandainya denondanga tania bawang idi Bapak Ibu Deto Siruntu termasuk Alena beliau dengan saya juga mungkin tidak ketemu. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita pada malam ini dapat barakah kengepong Allah Ta'ala malampe sungai makuto paro tatambay papedalekna pong Allah Ta'ala loridik madan. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak dan Posramil dan Bapak dan Polsek. Yang saya hormati, saya muliakan Kepala Kantor Urusan Agama Dewisa Kecamatan Ngagakwe Bulo, Bapak Ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada para jamaah Masjid Nurul Islam, Nurul Salam, Andreli, yang insya Allah semuanya adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah wa syukurulillah pada narampengangi denre Alena Gurutta. Maka sebenarnya acara sengaja diundur. Dan saya juga memang berpikir seperti itu.
Aku boleh, dia nagagam memiraja. Capu ni. Ya. Tapi yang namanya Isra Mi'raj itu adalah bagian daripada peringatan. Ya, peringatan. Ia sengaja peringatan kapan saja. Beda kalau perayaan. Kalau perayaan mesti sesuai dengan waktunya. Makanya tu kau melepaki makadaki hari raya. Asabak manasa watuna kau melepak sul haji ki makuto paro nariko melepak puraki mapuasa. Ia Romauli si bawa Isra Mi'raj kalau itu dilaksanakan itu bagian daripada peringatan yang tidak mesti dilaksanakan tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah wa syukurulillah, sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Dena namita nototama ulan Ramalan. Magi naritallai ulan Sya'ban. Makadai saisa panritata ritallai ulan Sya'ban nasaba yatasha'abu fihi khairun kathir. Nasaba mega decin rilalenda iyehe ulange. Matakke-takke decenge rilalenda iye ulange. Wattunna nabitta itanairi pangulutta Usama bin Zaid maka dao surona pong Allah Ta'ala magi runasang iya hampir denang kawita kideto mapuasa na rekaulan Sya'ban aga nasa nabitta maka de nabitta sallallahu alaihi wasallam dzalika syahrun yaqfulun nasu anhu wa huwa syahrun baina Rajaba wa Ramadan. Ia na hinasang ulange mega tahu tak kalupa. Banyak orang lalai. Ia naritu ulan Sya'ban. Magai ia narunasa nabita nasabari ia nariko ulan Sya'bangi si mata mapuasa ka nasaba iya tu ulan Sya'bangi syahrun yurfa'u au turfa'u la'amalu ilallah ipatarakka isininna amala-amala na tawwiri lalanna tasitongge mangolori pong Allah Ta'ala. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Ia nasangiya upojiwi nareko yakkai amalaku mangolori pong Allah Ta'ala nangkaka mapuasa. Enaru alabiran na ulan Sya'ban. Selain daripada itu Bapak Ibu sekalian, riolo parumay na riolo di kalangan masyarakat Arab jahiliyah narikotamay ulan Sya'ban madapungeng masik diwi agelo na pigaw masik diwi madapungengi nasaba melo ilaw sapa mata air untuk mencari mata air. Makana nayasa say sapan ritarta ritallai ulan Sya'ban. Karena inilah bulan di mana orang-orang Arab sejak dahulu digunakan untuk bersama-sama mencari mata air sebagai sumber kehidupan. Dek memang toga agak tahu
Ajak Makkah daidi dayulle tuo ko dai gagawai asewe mate to ko matti wiwaina. Alhamdulillah menre igabay annan ni sabuna siya nangero. Alhamdulillah sejahtera petani. Tapi yang kasimatu magkaday menre gabay menre to pupue menre to racunge pada mua nasak jatuh syukur maraja nasaba menre ni daripada noi ya. Apalagi lo ramalan ay menre mana matu sinin na kebutuhan ni. Tapi insyaallah mak barakah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasang andre guruta Imam Muslim kurang lebih si 1200 mukjizat yang ripong Allah taala. Si 1200 mukjizat yang ripong Allah taala. Nadega ga nabi pada yero. Siaga egana nabi paling yalengi ta cedi ta dua ta telu mujizat po Allah taala. Na yero nabi ta si 1200 mujizat yaring po Allah taala. Dari sekian banyak mujizat yang Allah berikan kepada Nabi, yang paling puncak selain daripada akuran melebihna po Allah taala, ia naritu peristiwa Isra Miraj na Nabi ta. Sebab mapamula ni ta Adam alaihi salatu wassalam narapi Nabi ta narapi makukwe bahkan narapi matu kama lino iro peristiwa Isra Miraj ide na makkoling Nabi ta mibawang ipakwaro Nabi Ibrahim ritallai Khalilullah sibawanna pong Allah Ta'ala tauri pojinna pong Allah Ta'ala Abul Anbiya ambo na nabi-nabi Nabi Musa ritallai Kalimullah tauriyewai ada ripong Allah Ta'ala Nabi Isa ritallai Ruhullah wa kalimatuh. Tapi dia nang kayarengi pada yarengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang unik, tidak akan pernah berulang dan tidak akan pernah diberikan kepada siapapun kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pura denre na baca suratul Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Angka to biasa makutana makadaaga ro sabana nayiro nabitta ipallalangi pole risedi masjid lo risedi masjid na pong Allah Ta'ala palalang inabita magi na de na ipalalang nabita pole rita na magka langsung menre ko langi na kuya matomiro na katay manang kasi palepang dari masjid ke masjid. Sa isa panritata magkada salah satu hikmahnya kenapa dari masjid ke masjid. Pertama nasabak de gaga na bangung rupa tauwe pertama rilan na lino iyehe bangunang sangadin na yasenge masjid. Yang kedua, de to gagamatu bangunan kami nam marimonri hancuru sangadin na masjid. Komatu kama ilino ay hancuru manang itu bangunan itu hancuru ni hotele
Hancur ni KPW. Hancur mana ni? Fudena gagawa ding hancur. Napai masjid hancur. Iro na rampi ang raguta Imam As-Sarkasi. Dari masjid ke masjid nasa bairo masjid pamula memengi ipataton ri rupa tawe makuto baro pacapurang hancur na reko hancur iare ganakamo imatu lino. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian toma-toma labiki yang kira masiri pun Allah Ta'ala. Agatosi pala hikmana na yero na bitta ipalalang iriwan niya. Magi na de ipalalang iriasoy. Wasa kosoy matakka ipakitay. Wasa kosoy matarangi lalangi irita. Nayakian na rikuan ni palagi riolo. De pagagalistri. Dahito pagagalang pugasa. Sulo minapake tawe riolo. Magi na ipalalan na bitariwan ni mapetang. Wasak kosoy matakka. Magkadasian reguruta atau pandritay salah satu hikmahnya nasabah itu malam adalah simbol kesahduhan. Simbol ketenangan. Ya, dek matona pada kosoy mapalani papenadinge. Koni manyama papenadinge. Macekke isading. Iyan roh hikmana. Magi na yoro nabita ipalalang iriwan niya dena kosoy. Karena malam itu adalah simbol kesahduhan, ketenangan, matanang ipapenadinge. Iya tona tu sabak na sinin na umasalam malabiki, magi na yero sumpajange matu, iya natarimay na bita poler pong Allah Ta'ala, kalima sa sosiwan ni megangi ipigaw riwan ni daripada riyasoy. Ya, sumpajang isa, sumpajang mangaribi, wani tu, tanya tu sumpajang areweng, Jakam kay buibo magkada itu mangaribi sumpah jangan reweng. Canya sumpah jawan ni. Labu pi matan na asoy na pawadi ki masumpah ja. Dena wadi masumpah jang utawe na reko matangangi. Makarro hukum na. Nasa pandrita fikih. Isah. Subuh. Itu subuh sumpah jawan ni. Ya kamang kay ibu magkadamagi pali nasang indo anakku ya ambo anakku masumpah jangele nita ko masumpah ja subuh oh nale tinroy itu. Yoro loroy si basaray sumpah jang aso 3:2 matarawe matu tawe wanito mawitiri ki kupuraki matarawe wanito matahaju ki matu wanito jakamang kay ibu makadadega na sa nawad di rostas iroba yoro sumpajat tarawiwi asopi yari ka sumpajat tahaju asopi panasok ko wani mega melo ijama deno wadi ndak bisa makutoy haro petunjuk na iyan na rosabakna magi na yoro nabita ipalalang iriwan niye dengan hikmah-hikmah seperti itu seperti yang disebutkan oleh para ulama kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj ini dengan tujuan Nabi itu menerima perintah salat dan ini satu-satunya perintah yang natarima langsung Nabi ta poleripung Allah Ta'ala. Ia puasai, ia sekee,
Ia haji malaikat Jibril mani podangi Nabi ta makada makwe. Marimon rito mani. Iro parentana sumpah jange depa na sale Nabi ta rita na Makkah, tanah Makkah angka memang ni parentana sumpah jange. Iro sumpah jang agasana parentana seke parentana puasai. Lette mani Nabi ta pole rita na Makkah lori Madinah napa yang kero parentai. Palagi ro haji marimon rilada mani. Angka makada tahun ke-8 Hijriah. Angka to makada tahun ke-9 Hijriah. Padahal iro denre parentana sumpah jange 2 tahun sebelum Nabi meninggalkan kota Makkah itu natarima memang di Nabi ta. Sekitar 10 di tahun Nabi ta yakakna mancaji suro ripong Allah Ta'ala iparenta memang ni ya rega itarima memang ni patarima memang ni asenge sumpah jang 2 tahun nasale Nabi ta tanah Makkah letuk Madinah napa yang kero parentana ritalla puasa si bawa seke marimon rimana ayana tu sabakna Bapak Ibu sekalian ko angka tau mangingi matajeng melo menre Mekka na di pa na masu nomoro na aga nego kang ipa marimon rime ya parentang toh angka tau melo ima puasa na yakia malasay masambang ide na siha aga nego kang masak keidan na de panagana ukuran na nisab na de sinajaji masak ka tapi ya sange sumpah jang de gaga masambangi tataki mesti masumpah jang yero den rehaji menre sidan na nomoro masagena papenading makanjai papenadita ko corona si de si to menre tapi ro sumpah jange corona de na corona ai mesti masumpah aja kita niro koniro monro alabiran na yasange sumpah aja de gaga magkada corona ustaz baraw dito kapang dito masumpah dyan de ko magkada corona ustaz o di mo ka pa dito menre magka o di kwa pakutana na magkukoy agame maya susumpah dyan ya matu ko kurang ya lena paguruta tambah-tambah ya ya senge sumpah jang bahasa Arabnya adalah salah dalam bahasa Arab itu salah satu maknanya adalah memanaskan ipallai maka dan reguruta Imam As-Sarkashi yaitu Thomas sumpah jange berarti tahu simatana palaiwi alena. Ibu-ibu biasa ke rumah sakit ko angkat tau malasa liu tutu maniku yasena kasoroe ipasalimu ga yare ga ibu kamana wajuna pasalim magane pasalim mencekke turu pusana dena turu pusana jadi ia tu sumpah jange seakan-akan magkadai pong Allah Ta'ala as sumpah aja ko supaya turungi pusamu
nakoturungi pusa mo berarti sehat mo aku tu. Pako angka tahu si tahu dena kana turu pusa na tajan ni. Dena na meta tu. Natana rumah sakit na jokai. Au balik papat tu. Tako si mata turun mo pusa na. Wang kato malasa. Oleh kana semita den reyanu ku rumah sakit. Magala-gala nimbo. Magi misang na tanah ko doktoro. Baka da ba wisang turun ni pusa na. Jadi turun na mi pusa na rita ini narisa makau sehat ni kasi. Alhamdulillah. Iya mi ko si mata manomo piahi. Oleh kana semita yanu ay kuwita din na jiga harapan. Ay barang ngeso meniro. Agak misang na yaro makwar urusan po Allah Ta'ala. Tapi pak kita mata. Makanya tu sumpah jange si tongat-tongan na secara kebahasaan na loreng sehat puang Allah Ta'ala nasan reguruta atau panritah. Agapi batuan na yasange salah. Salah satu maknanya salah itu adalah parilo doang. Belok toka ramping ngecek dek ye. Pak iya maku kuat wesesa. Ya Tommy makada tapi dia bisa ngidi. Dia nagaga melo doang. Malah biasa kawita tanak kue. Masjid ko bone. Amelo doa tawe. Mak de kata orang iga, magiga. Ya ada tu mengerti. Padahal itu perilo doang. Si tongat-tongan na tu tania panrita tak mapak guruangi. Si tongat-tongan na tu perilo doang. Tania na bita mapak guruangi. Niga pale. Puang Allah Ta'ala mapak guruangi ya sengi perilo doang. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka de puammu Muhammad illo dua koloria utari mai parillo doamu. Iblis merillo doang. Uta baca korange Iblis millo doa tori pong Allah Ta'ala. Cuma masalahnya de itarima parillo doan na sesa, itarima sesa. Iblis ro. Ya kuang kata dia na melo doa, dia bisa niga na cueri. Nah Iblis milo doang. Agar na supong Allah Ta'ala podang Iblis. Ma mana'aka Allah tasjuda id amartuk. Iko Iblis. Aga pasabareng na de melo suju na iya suro ko. Aga nasan. Qala ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Ya. Makanja kana sangi ana lena. Mesti na lena suju ko ya, manang kaya na ya lebih makanja. Ya. Daripada lena. Oh, macam ipung Allah Ta'ala. Maka dia pun Allah Ta'ala pakhruj asuka adeko aja menurut kowe bali-bali waktu nai suruh aku ni romil doang Iblis ko pun Allah Ta'ala qala anzirni ila yaumi yub'atsun puan ko musuro ka pale made musuro ka masu poleri suruga angka periloku anzirni ila yaumi yub'atsun palampekan nga nasa sunga ko sampai nasa kamo lino alay itarogarero jadi Iblis tu milodot to itarima to paparilodoan na cuma matu pacapuran na aja itu sumpah jangan perilodoan nah iya to marilodoan to matuaki Bapak Ibu sekalian duan rupa agana supong Allah Ta'ala angka tau marillo doang lino to ngaminilaw
Ayah ko to milaw aja na ta cedi. Pa megay meman ni. Pa ko to monro bedana di kokoki pong Allah Ta'ala milaw daripada koki padatta rupa tahu. Ya rupong Allah Ta'ala ko to milaw semakin mega ilaw semakin napuji. Ya tosi ko kipadatta rupa tahu milaw. Aw. Milaw cedi. Alamui. Tala ni. Milaw dua. Makere-keren itu. Dia namitang kasi ko milaw. Masuk kere-keren. Alam na season ni. Macay. Ako pong Allah Ta'ala yon roy milaw semakin mega yon roy. Semakin mega ilaw semakin napuji. Dia napada ko. Milaw ki ripadatta rupa tahu. Ko cek di ilaw na remo ki ko dua tajan ni. Macam itu, palai ko telu apa? De tongo toga kana sa sukuru na ye. Ya lenni say di lo si dua. Aga na sa pong Allah Ta'ala ritujun na to millo doang lo ri pong Allah Ta'ala. Maka de pong Allah Ta'ala paminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Angka tahu ko millo doang lo ripuan na linotonga menilaw madodong. Ya kata orang tanggung tak kalamuki milaw magi na cai di mai paganay 2-3 mega. Jadi maka di Allah Ta'ala ada orang itu kalau dia berdoa dia hanya minta kebajikan dunia to. Aga bahayana na kulino bangilaw maka de pong Allah Ta'ala pamalahu fil akhirati min khalaq wa malahu fil akhirati min khalaq ito makwaihe nasaba lino minilaw yalengi lino na yakia de gaga na doa moga bahasa rapen na doa na runtu degaga na doa degaga na lolongan degaga na runtu matu riasuri monri maka naman ang kadegaga wasang ilino may matomi ba milaw jadi ito may roreko maka na ko to miloluan rilal na sumpa jange tapi ko to milodoang iya to na matamay akkalang pangkatoto to milodua dena tama kalacarana milodua milo kapala lutu milo ni gamulor palutu kangi palagi de gagon ruang kue bone lagi engka lapangan kapala lutu na tapi uperhatikan metetan sedih gagal lutu goro engka kapala agasana lapangan terbang namanya Mapalo Ulawan. Kapala-kapala becu tarapa mi tal 5 mi taunala. Ay, komen rejupan na lebih baik mangutoy. Tas si tengah jam ni naletu tapi majo. Daga patuju. Ulama jantung ya ini kan. Jadi ko to milodo ato matu aku talome men ni iya makan jae. Ajak nalino mi bawang. Maka dari pong Allah Ta'ala wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Angka toto ko millo doangi nillaw nilino nillaw toni akhira nillaw toni asalamaka pole ripacallan na apinna neraka. Aga na supong Allah Ta'ala iya na makanjay. Jago to millo doang taylo manang aja nasi di bawah ilaw lino bawang ilaw i akhirat maka daw di muga ustaz magi na de na wading maka da capu amay matu de na capu pada masjid alhamdulillah masjid aga presiden re Nurus Salam, cahaya keselamatan.
Yaro masiji kamakede na bitta niga to mabangun masigi kolino ibangun toy matu masiji ria sorimonri matte panguluta Umar Muhammad kapatu matu masiji magani na sa usuro na pong Allah Ta'ala ko tasya dito ta dua ta telu masigi na patatong nasyagay gana to tuwa kolino ye makbangun mana masiji tasya di Muhammad masiji manitu bawa de nagagaon ruang maka de nabita di malowapi onruan na iyero masiji daripada jumlah na masiji. Nah pada tahun iyero nariko milodoangi ia memang na megayilaw. Kada pong Allah Ta'ala ulaika lahum nasibun mimma kasabu yaringi nasaba ia mematomiro na usahaka. Jadi Bapak Ibu sekalian, koto milodoan tapamegai parilodoata. Napa itu parilodoange tania bawang untuk ini itu biasa utanai ro maga kir ini salah surah deto milodoan si bawa imange maka dawa kita orang ina sejak kama imange leto ini lau na maka dato ka aming iya ropong Allah Ta'ala naisa makada ye coco ye mutoni makada ki aming kodena si coco riseseta dena ringi pong Allah Ta'ala tu payaro alasana makada jakama miloi pua imang katoni lau dena podangi makadaga nilo makada toni aming magani ko naletoki aga memang to si mata nilo pua imang kumilo doangi aga nilaw urasa-rasa dito aga nilaw sanganin na decing kada ni aming untuk puaima ya jadi itu substansi daripada doa lampe-lampe ni kapa lo ni tete 10 ya patak jatuh boleh bone koi. Nah ini matu ko selesai. Ya, ketelumi kapak jongka boleh masjid ta. Letuni bolata. Tadi nama gaga silaturahim. Ya, alena guruta alhamdulillah. Selanjutnya tumatwaki Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tama ka cede ritujunna ya senge sumpajang yang sering kita lihat ya. Yoro sumpajange pamulai si bawa takabbere. Ya, takabbere ipacapuri ya rega diakhiri dengan salam. Jadi itu sumpajangnya tomatuaki Bapak Ibu sekalian tania tu bawa peringerang. Memang maka pun Allah Ta'ala wa aqimis salata li dzikri padattongi sumpajange maringerako untuk maringerako loria. Angkato tahu salah pahangi ritujunna iya aya maka daman kacarata masumpaja makwatu onange pawita ki masumpaja denang kato ruku de tonan kato suju maka dasame manasa maka de pung Allah Ta'ala aqimus salah patattongi jadi tatoma dena melo ruku wa aqimis salah patattongi jadi tatoma anasa dena kau ruku apalagi sujud padahal angka ayat makada wasjud wa qatarib warka'u ma'ar rakiin ruku ko si batu ruku magi orang pengen iye karena beberapa puluh tahun yang lalu itu ada kelompok aja no podangi makada kumunroy koma sumpaja tetotongan mi bawang kami memang dia na cocok koma kwero nasabah itu sumpah jange tania bawa peringerang pada toni biasa
Mutu itu na sejadi itu masumpah yang penting kue. Madece peringarange, dia na cocok ya. Maka peringarange bawang, upasa kombo. Yang penting pada cengi peringaram mulur pong Allah Ta'ala, yaitu kumasumpah aja, kude masumpah aja, dia itu na magaga. Dia na suku jama-jamange na riko peringaram bawang. Maka dia na ustase, magi na madodo jawaban na beresan lenge. Mega tu maliwasak kapan? Matto ilalang atiku termasuk ni tuya. Tapi puramuki nange manre, insyaallah. Yakin dan percaya. Sebelum pulang ke Bone pasti manre kiolo. Ya. Jadi ko paringaram mi bawa yandal ka de na suku, de na genne. Niga to de panaman rekwe. Manasuk itu ka pang ibu sebelum loki ko masijin nange. Tapi depa to sempak manre. Coba gare ingarang yeroden re nasuna sutta. Ay masona usas. Pura ni wingaran na sunasuko ay dewa tepa. Nako paringarami bawa de na suku. Pada mato tawe nako ningarami na sunasuna ningarami andre na kubulay. Mutoni maraga carana mingarangi pasti tetai malupu. Maka pinamaso kolisu bolana na timpu yaruano na naswi. Magkumatuto sumpah jangan. Ya kung ka masumpah aja makai peringaram itu dito na perlu tutakaber dito perlu rokok dena perlu suju ay pada itu tahu launa magkada masona nengara bawangan rena dena timpu tidak mungkin denole masota we ko de timpu yero denole masauda kay ko de inungi we ingarami bawang denole. Jadi itu sumpah jangan di sana tania bawa peringaran. Tapi selain daripada peringaran ada agak silana roh bicarogi na engkapak kasiwian nako. Ada sesuatu yang secara fisik kita lakukan. Makanya tu takabere ki makwe. Aga betuan na ye koto kabe to takabere yakka ijariye makwe. Allahu akbar. Ya, kami ka turupan na kan pada makwe ya. Itu kan persoalan. Yang penting ang katoto takabere de memang nak jarina. Agak matuto masiling. Ya, Allahu Akbar. Mana katawo masumpah jadi nak kido agama sana. Jarina malampu pada kupacarai. Itu namanya irsal. Angka memang pendapat fikih makwar. Tapi pada intinya itu tu takabere yakkai jariye makwe. Pak dua makwe. Jakama kata makada agama je batuan na yakkai dua jari mak kuto masumpah aja. Main ada nasi gimi. Mak dada kia sana ko makwe. Tomat waktu Adam yang sudah 70-80 tahun. Pengalaman hidupnya sejak dulu itu pasti luar biasa. Biasa karena cerita nenekku, Wirona Seriolo marejing. Mitauki jog kamabela, tapang ka na sa balanday lo tembaki. Pekon ko tapelo kina tembak. Tarupa sa magkomen ibawang ini simbol kepasrahan Bapak Ibu sekalian. Jadi natembak ako. Demo ta natembak ka. Pak tapang ka tangan nga, kumakan ka tangan na demelo dega ka. Apa napa betulum. Jadi salat itu tomatu aku
Ini simbol kepasrahan. Degaga ulle, degaga elo sangadinna ulle elo na pung Allah Ta'ala si mata. Pure matu yero. Ipatilo tega jarita. Ya kan? Ang katumak ko Dena magaga. Yero dalile na tumak ko magkada pasalli li rabbika wanhar. Ya, asumpaja ko wanhar. Agere ko, magere, macawe pole lona. Makana ko masumpaja ngero jarina na pacawe ki ko lona. Yero dalile na ro. Tayo di mabiasa Magi na magkwe. Ini simbol kepasrahan, begitu juga ini. Ya. Makana tu komate tawe, kita gare ko tomate, tigi monro jarina itaro. Kong ka tomate, do chilina kana katani. Agana nakatani. Tana do chilina, tania ajena, tania salengkana, tapi makwe. Aga betuan na niya. Iya na he betuan na degaga uleku, degaga eloku sangadinna ulena elona pong Allah Ta'ala bawang. Siya kanaka kumate ki makadaki epwa kasi. Kotanay di charinay ka minaja na tu. Ini simbol. Makana tu ko tomate, agi-agi go kang ito matewe. Ito kay mana ka di mo pakwaka tu. De. Ini simbol bahwa orang itu betul-betul pasrah. Asalama kena acilakangenna pong Allah Ta'ala manibawa penasay. Jadi kung dena carina ki pong Allah Ta'ala de to na tugaga. Yan aro pantina takabbere ki pada. Ruku ki suju ki. Ya to si ko to suju. Ako ni umarappe ri pong Allah Ta'ala. Pa iya tu tawe magina suju. Malampi je tungon-tungon na kuy baca data cedi-cedi. Ya ko to suju aga iparapa. Ulu kan? Makana tu ko to masumpajang ang kapitu mesti rapa. Jakam mang katau mumpa badana na charinay jana tahan ni. Aja mo parapa ko sujada mo linro pa. Mano tu beda mo? Di nasa sumpajama kumakwe itu maka damagi na mesti rapa nasaba itu angka na tawe ko tapana monro. Ako mas selfie ki mapoto ki ibu agan na ipatuju yaro kameray. Tania utu na poto tawe. Ako tuta na poto de gagamis sa kalani ka pun na utu ye. Teko tapata, yano pale bali bolaku. Maga na tapay nasaba ako romonro angka na tawe. Magana tu ko ang kato masala-sala na melo ipoto tu, na bombo rupan na. Magay. Nakan na ipoto, pasti masiri ko, matanrangin na kena. Iyan na ipasuju angka ta riolona pong Allah Ta'ala. Makana tu suju ki. Ya tu maka pong Allah Ta'ala pawalli wajhaka syatral masjidil haram. Angka to salog ko pawalli wajhaka syatral masjidil haram. Iyaro na sa tapamu pangolok ko ri masjidil haram. Maka datania atiya ipangolo ri masjidil haram. Aga buktina ruko ki igare makita lotega ki ibu-ibu ko ruko ki agerita yega yolo tembo irita yare gana yoro sujadata irita berarti tania tapata mangolo ko Masjidil Haram. Pa seandainya ro tape mesti mangolo ko Masjidil Haram ko ruko ki orina to irita kung kato yolota, ya kan? Makuto paru ko suju ki tania lin roy rapa sadangnya.
Sabak magay, iya melo ipangole. Makana tanay yaro, atiye. Lampe-lampe ni kapang. Jadi kesimpulan na. Tay kesimpulan malampe itu. Yaro sumpah jange, makoli-koli ni biasa urampe. Nasaba iye na rampengan ni Andre Guruta Abdurrahman Ambo Darle. Maka dia itu sumpah jangan si tongot-tongan na koyak kalibarakan ni tawe pada nasa launa ulun na. Anrali Deto pa tu gaga tau kapa joka ko anrali de gaga ulun na. Baja sa nga de ibu-ibu nang kerita to lalok ko yolo de gaga ulun na lari lalo ki. Ko paralui lapor ko alena pagkapolse. Tania tu to biasa itu. Nah, makanya tu sumpah jange pada launa ulun na tawe. Sikan na di dendre ero rampengang isa bulunna maka dan regurut tambo dalle nasabade tu gaga tau mulai tuo ko de gaga ulunda. Maka na ko tumas sumpajang pada launa ipertahankan ngiro ulue sarekwam mangi iruntui atuo-tuo ngenge. Jaga makatomakutana berarti mega tomaku ke de gaga ulunda usase. Maka na manangka Pak deka pernah mas sumpah jang. Jadi itu sumpah jange wordingi nasabari to salama. Sebaliknya itu sumpah jange ko itatangi worditoy nasabari na to macilaka. Tanaya magkada kung Allah Ta'ala magkada. Qad aflahal mu'minun alladzina hum bi salatihim khashi'un. Majappu mau pa ito matappa magina mau pa alladzina hum bi salatihim khashi'un nasaba najagaiwi nakalitutui sumpah jannah. Ada yang menafsirkan khashi'un itu artinya orang yang selalu menjaga salatnya. Dia na petu. Ya. Dia na petu-petu. Ya. Suku. Sebaliknya. Kau dia nama sumpah aja. Maka dari lalana orangnya suratul Mudaththir. Ma salakakum fi saqar. Aga nasabari natama ko neraka sakar. Jujur magkaday lam naku minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Yero nasabari nasabadi itu masumpaja. Kesimpulan na tomatuakku yero idi agamata manasah makadakuye yolahe lattu ki koyehe pusaki aja na ipasesaiwi aleta kosuruga moya katai asalama kemoya katai dece moya katai pada ceng manibas sumpajang aja na to sapa sila lelaing maka da barangka kapal lalu makanca mutede to makwe tetap matoki matu salama ai mawatang itu aja na naisapa ya ru anu de na menessah iya na ru anu menessai ipigau aja na to sapa anu de na menessah bahkan ang kato magkadang kaje na sungusapa ya ustaz mitalada ni na sungusapa narapi magkukwe de po runtu maka dapat ko carana mulai runtuh nanu demi mato gaga. Sila dah memang isa tu.
aga nasapa. Barangka kapan naso ding ipigaw mo to de to masumpa de to makwe ko to mate matu baja sanga di taman ni langsung suruga kai de gaga itu komelo ki dece Pak Goncina suruga ya sanga sumpaja Pak Goncina sinena deceng ya sanga sumpaja konir jano to sapa lain aja na isarewi aleta pasibu aleta sapa lalalain nangkana manasa ye. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Tomatuaki salah seorang malebih ki. Jadi itu sumpah jan 5 watue deto nama rejing. Ya, ia memang nama rejing dari kode gaga kemauan, tidak ada kemauan. Sebab memang maka Allah Taala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memang tu sumpah jangan merejing. Tapi nareko macam ning ya tie, dia nama rejing. Ya tomi tu nama rejing nareko dia matui pu biasanya. Ko angka tahu dia nak kala masumpah jangan itimparang ya tin naripong Allah Taala. Alhamdulillah. Kemagan ni nasang ya usas. Mapute ni janggo kunapa ka maguru masumpah aja. Maga ni rola boy emetai aja nemu pikiri kiro iya nahe mangoloi he dan nana supik aja nemu pikiri kiro tapi ko maka di kilo toka ini mani siaga taung deto masumpah aja aku masumpah aja ngimado bolok ni maka 20 ka taung ya dewa sumpah aja ko yulemui mado bolo 20 taung tapi kau ni maka deh marajito yaitu ye lagi pasam ye itu lah tu innal hasanat yudhibuna sayyiat iro de cenge na tongko iro jae nak dampeng pung Allah Taala rupuran laloi yang penting matong-atong muki nasabaya tu pung Allah Taala de nangka natatutu pintu agan na senero taubatnya. Bahkan tu pun Allah Ta'ala lebih marioi nasa nabita daripada tahu misalnya lowi mabela nateke manang yan rena kamanang yan na perluange ko nyarena matakoi ko tangalalang lepang istiraha melo imanre lenya inyarena aga na patuju de gaga warung aga na patuju de gaga tau koe de namita masesa papenadin na tapang ke peman nyaran na lisukiki maraga papenadin na maraga riona de na siaga riona to makwero ibandingkan riona pung Allah Taala dari ko ang kacek di ata tapamacaning atin na lisulor pung Allah Taala mangolo yan naro kesimpulan na tomatuaki Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan nawaringi pung Allah Taala sunga dena namita 10 mani kurang lebih asona to tama ramalan maka dena bita cek di tahu macilaka nariko ipasiruntu iulan ramalan ngari pong Allah Ta'ala na de yampuni dosa-dosa na aga na patujung maka de panritai kedatangan Ramadan itu diibaratkan seperti perahu besar biasa kilo makapalawai biasa ki kepala lopo tania tania katinting kepala lopo baik ko katintingnya yang penting wainon roy lolo nitu ko kepala lopo pakai kuban itu mabiritasi dana cocok itu kepala lopo ko tomi itu pelabuhannya monro aga betuan na ye maka depan ritai kedatangan Ramadan itu diibaratkan seperti kapal besar, dia hanya berlabuh di hati orang-orang yang mempersiapkan dirinya sebagai dermaganya. Jadi, komelo ki lolongan ibarakka na yasangi ramalang, mapamula ye wanihe tapancaji wi atita pelabuhan na ramalange. Apa kode? Oh, de natama ramalange kue de gagay lolongan.
Kita jadikan dermaga, pelabuhan Ramadan itu, sehingga ketika Ramadan datang, dia berlabuh di dalam hati kita. Dengan begitu, sininna iyang kena poleangi ramalange, insya Allah ilolongan. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, tomatuaki milodam pengalori di mana. Tania bahasa ugi bone ini. Ya, si campur-campur ning katoni cede. Si denrena katoni sopena. Si garu-garu. Katoni berunah. Yang penting tak paham muah. Itu yang penting. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Melodam pengak sekali lagi lori di mana. Niganda misengi. Engkau rampengengi. Kurang berkenan di hati. Ya. Melodam pengak maraja. Lori di mana. Mudah-mudahan melampai sungai. Bukan hanya kali ini kita dipertemukan, tapi mudah-mudahan kita bisa dipertemukan. Bukan di sini, nanti di tempat lain. Kayaknya Isra Miraj. Kan kamu pemauli. Kau melo si rontoli sih kak. Maka beli tu bawa. Pak Lena, alhamdulillah guruta. Melewa-lewa ni ke kubon, alhamdulillah. Beliau ini alhamdulillah kita doakan, ya. Kita doakan panjang umur, bisa berkhidmat lebih banyak kepada umat ini. Bayangkan. Ya, silalona boleh juk pandang. Wita potona aku pesantren nanah dah make. Nak meni itu kakak luar biasa. Ya. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, diberi kesehatan, beri kekuatan. Syukuru kini tu kue. Ya. Pasti ko irampe asana guru ta ustaz. Macam itu ni guys. Beli bolaku. Nureku. Ya, si bolaku. Syukur, alhamdulillah. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh ki milo doang. Ya. Jadi ia rupa rilo doang pura dendro rampengang. Maka dan guru tak sanusi baco Allahu yarhamu. Ia tu perilo doang laporan. Pura ni mamiraja, pura ni mak bicara, ilaporkan ni. Ia pale ko angka barakana nawarengi barakana pong Allah Taala. Kung kapalay kurang napasuku kang ipong Allah Ta'ala. Oleh karena itu mari kita berdoa. Lapor ipong Allah Ta'ala magkadepuang. Purani mangisra miraja. Tapak barakah kang nga kasi. Magkuto paru kung kakura tapasuku kang nga. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyi. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma antal mannanu badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Akrimna ya Rabbana fi hadhihi dunya. Akrimna ya Rabbana fi hadhihi dunya wa waffiqna ya Rabbana lima tuhibbuhu wa tardah wa ballighna Ramadan. Nas'aluka Allahumma ya Rabbana an taj'ala jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la hawlana syakiyan wa la mahruma. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.